Znate ih, to je ona zloglasna obitelj koja je između ostalog napala i našu ekipu. Zato volim sve cigane, koritare i čergane, jer ja sam odrastao u ulici ciganske mame. Dalibor 7 godina pokušava doći do pravde. Tada ga je naime cijela obitelj Šajnović blokirala automobilima i brutalno ga pretukla i to pred kućom jednog policajca. Uhvatili su moju majku, Danijela Sužnjević i Anka Šajnović, majka od Ivića. Uhvatili su nju i držali, dok su ovi na mene znači napadali. Siniša me prvi pogodio sa kamenom u nogu da sam ja pokleknuo. Tu su svi nasrnuli na mene, pajserima, eurokukom, tangama, znači su me cipelarili, gazili, mrvili. Ozljeda je imao najviše po glavi, višestruke frakture, operacije. Pa ja sam, što kaže doktor, igrom slučaja ostao živ. Da sam dobio još jedan udarac u predelu glave, što imam napisano od doktora, ostao bi na licu mjesta mrtav. Ciganska je duga predolema, a i niko ne zna kako ti sprema. Plače jedna, plačeš ti, plače jedna, plačeš ti. Evo ima godina kako Bog me ne gleda, u grudima rupa crna, kroz nju duša pobegla. Hej, ne seđe ti si prorok, gde je sada ko to zna, ranu koju niko nema, imam ja. Bihlele što se ne ubi, bihlele što se ne